6 televizija je u srijedu veče bilo jedan medij, a cijela Crna Gora jedno srce. To je opis prvog teletona u našoj zemlji u kojem je učestvovalo preko 100 poznatih ličnosti iz skoro svih sfera javnog života koji su bez imalo premišljanja svim srcem prihvatili poziv da se priključe akciji Podrži pobjedi i pomognu u prikupljanju novca za pomoć djeci koja se bore sa kancerom. Uvijek se rado odazovem kada su ovakve stvari u pitanju, iako ne bih volio da ih uopšte ima, da smo svi živi, zdravi i nasmijeni, ali nažalost nije tako. Na neki način mi je drago što sam mogla na neki način da pomognem i pomagaću uvijek koliko god je u mojoj moći. Onaj ko je javna ličnost i koji smatra da ne mora da se bavi humanitarnim radom, taj je debelo pogriješio. Dakle, mi smo sve ovo što imamo i sve što jesmo u životu dobili od ljudi, što znači da sve to što imamo i pripada ljudima. Iskreno, ja bih najviše volio da uopšte nema ovih događaja, da uopšte nema djece kojima je potrebna pomoć na taj način, ali evo, kada je već to nekako u zenitu i kada mnogo djece ima kojima je potrebna ta vrsta pomoći, ja sam se vrlo rado odazvao ovoj akciji koji treba sigurno da bude što više. Ovo je prvi put da Teleton u Crnoj Gori se organizuje, nadam se da neće biti posljednji, da će toga biti još, da ja kažem da makar bude, ako išta drugo, da bude jednom u 6 mjeseci. Pozitivna atmosfera, lijepo raspoloženi ljudi i humanost na dijelu, ovako je sinoć izgledao Teleton. Preko 360.000 eura prikupljeno je za 4 sata, što je još jednom potvrdilo nepisano pravilo, da smo u najtežim trenucima najujedinjeniji. Samo zajedništvo, zajednički dogovor, drago mi je da su svi mediji stali ono se kaže na jednu stranu, da smo svi zajedno složni, da kažem opet ponavljam, ne bih volio da ovakvih situacija i stvari ima uopšte, ali ako već možemo, zašto to da ne postane tradicija i da svake godine se odvoji jedan dan za ovako nešto i da se prikupi dovoljno sredstava za one kojima pomoć, nažalost, je najpotrebnija. Nikom od onih koji su sjedili za telefonom i razgovarali sa građanima Crne Gore nije bilo naporno da sate provedu uz telefonske slušalice i odgovaraju na pitanja koja su im postavljana sa druge strane žice. Prva runda pregovora je prošla u fantastičnom redu, ljudi su bili vaspitani, javljaju se normalno, fino, uživaju, voljni su da pomognu i tako. Telefon je zazvonio mnogo više puta nego što je uspjela veza. Tako da to mi govori da su ljudi baš spremni da podrže ovu akciju i to me raduje. Razgovarao sam sa nekim našim sugrađanima. Oduševljenje nisu krili, a i čuo sam da se suma nagomilava, tako da mi je baš drago što sam dio ovoga. Jedna starija gospođa mi je rekla, pozdravi mi puno Ivicu Stankovića. Ja sam rekao, nema problema, evo čim završim ovaj razgovor, zovem ga. Političari su stvarno jako popularni ovih dana, mada dobro, on nije klasični političar, ali je sad u tim sferama. Meni fali, recimo, trebalo i njih malo zvati, jer oni imaju, da je Bog da od tih plata i dobro žive, tako oni mogu i najviše da izdvajaju za ove humanitarne akcije. Razgovori su uglavnom bili kratki, doduše imao sam jedan malo duži razgovor prije 8 sati, jer zvonili su telefoni i prije toga. Ljude interesuju s kim pričaju i tako dalje, ali ono što je stvarno dobro, najveći broj ljudi je odmah želio da završi razgovor, kaže da daju šansu nekom drugom da još donira. I donirali su. Poštovani gledalci, dragi prijatelji, brojač kaže da smo večeras svi zajedno prikupili više od 367.000 eura. Srijeda veče je definitivno bila noć kada su sve razlike među ljudima izbrisane, kada su svi bili isti i kada je srce svih kucalo kao jedno. Sve što će doprinijeti kvalitetu liječenja ovoj djeci, pa makar na nos da stojim, stojat ću na nos. A evo ga imam, hvala Bogu, pa eto, računajte da ću stojati na nos. Crna Gora još jednom je dokazala da udruženim snagama može da riješi i na izgled nerješiv problem.